narumunyaga naragenze ndaruha kandi ndababara iyo nebutse ibyago byawe ububasha bwo kuboga je nkagira amahoro nkamanirimba indirimbo Uwiteka nyagora ku ngoma soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye ngo bubeho burambye kandi buroraniwe turagushimiye cyane rwose kuri uyu mwanya mwiza uduhaye ngo duhure nawe mu kuri kw'ijambo ryawe turagushimiye kuko uri Imana yacu uri umuremyi wacu turemera tudakekereza ko turi ibiremwa byawe tugushimiye kuko impamvu turiho nuko ushaka kudusana ukadusanasana ukazisibira ibyanzo byose umwasi yocamo akatunyaga amahoro turi b'abana bawe bahisemo kuza kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu ku buzima bw'abacu no mu buzima bw'ibyacu rizamu riri hagati ya saa 9 na saa 12 tuhahererwa umugisha wo gukurwa ko ibyonyi by'ubwoko bwose cyane iyo twumviye ibwirizwa itegeko n'impanuro ugenda uduha mu buzima bwacu bwa buri munsi turazi ko itegeko n'ibwirizwa washinze imyaka myinshi rikumara irya rindi n'uyu munsi none rose mukama turabe byiza ubone ko amaraso ya Kristo yatwejeje turabe ryiza utubohore turabe ryiza udutandukanye n'inabi uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umugisha uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umugwiza uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umunezero mu izina rya Yesu Kristo duhe umutima wawe mweranda twigishe duhe umutima wawe mweranda tuganirire duhe umutima wawe mweranda duhindurire amateka duhe umutima wawe mweranda tubwire ikiri ku mutima wawe gutyo tubone gukurwa kw'ibyonyi tubone gukurwa ko ubwangushi tubone gukurwa ko imivumo imikoshi n'ayandi makaranda dukwega kwegera mu kabi k'abasogokuru bacu babayemo tubone kwidegembya nyagora ku ngoma tukubera abasabyi nawe udubere umwami tukubera ibibondo nawe utubere umubyeyi tukubera ibiremwa nawe utubere umuremyi tukubera abakeneye umugisha nawe uduheshe umugisha amen amen aleluya iyo nebutse ibyago byawe ububasha bwo kuboga je nkagira amahoro nkamanirimba indirimbo yo kuva mu byaha tugire Kristo bakudaho mukama aho muri ku mpande zine z'isi ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi mu izamu rya kabiri ryo kuri uyu munsi kenekerezo rya 25 umunsi wa mbere utanguye indwi isozera ku kwezi k'umunani tukaba kandi ku nkingi ya 25 muri za nkingi 40 zigaragaza ubudahangarwa zigaragaza ubukomezi ibwikiremwa muntu cyane cyane kimaze kwisobanukirwa turi ku munsi wa 237 mwumve ko dukomeye rwose turi ku munsi w'imbabazi
w'imbaraga. Niyo mpamvu isezerano twahawe ari isezerano rishingiye ku butabazi bw'umukama, ndetse n'ijambo ry'Imana tuzogendera muri iyi ndwi ni ijambo rishingiye ku butabazi, ngo iyo turi kumwe n'umukama, iyo turi kumwe n'umukama, Zaburi 108:14, ngo turatera intego tugatsinda, turatabara tugatabaruka, turagwana tugatsinda, ntidutsindwa, ntituba umurizo, tuba umutwe muri byose. Muri iri zamu rero ry'ukuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, ngomba tuganire ku buryo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, kuko isezerano twabonye ngo kana kandi karyo kugusenga ukishyurwa vuba bwangu. Nereka turabe n'uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, tugakugwa kw'ibyonyi byo mu ibanga, tugakugwa kw'ibyonyi byo ku mugaragaro. Ibyonyi hari igihe bikorera mu ibanga, mugariho n'igihe bigera ku mugaragaro. Ni ukuri iyo mugabo bakagucinyeza wowe ati wangumba wewe wanabyara ati wewe waje umuntu yaraguhisha ikiri ku mutima akakigusokororera. So reka turabe uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Ngomba nifashe iki kibazo kibajijwe n'umukristo ari minuit 40 saa sita z'ijoro irenga iminota 42, yavuze ngo yavuze ngo bonsoir mama Anita, bonjour umukobwa wa Yesu Kristo cyangwa umuhungu wa Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Nashaka musobanurire ngo nari muri messe de guérison, no kuvuga mu misa yo gusengera abagwayi, mu misa yo gukiza abagwayi. Turiko twambaza Yesu ati ubishatse wankiza, numva musozi ndarira. Urumva ko yarize mu gihe cyo kwambaza Yesu Kristo ngo ubishatse wankiza, sigura ko afise ubugwayi quelque part. Numva ndiko ndadegedwa, bisigura ko ari ikimenyetso cyabaye mu marangamutima yiyo, kuko na marangamutima atuma umubiri ususumira. Ntabwo ari umubiri ususumira, na marangamutima atuma umubiri ususumira. Ngo meze numva ndiko ndadegedwa, meze nk'utora utuguvu, haza agatiro. Mwumve ko ari mu nkuka ya misa, haza agatiro, mbona urubeya byo babisigura iki, mumfashe gusobanura mwoba mukoze. Namubwiye amajambo make mupfunyapfunya, ariko namubwiye ko nje kukizana kucigisha ko kugira ngo mwumve ko ubundi uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe ni ugusengesha umutima n'ubwenge, kuko umutima n'ibitekerezo, ubwenge ni Imana. Ni kuvuga rero Kristo yaravuze ngo kuko Imana ari umutima akaba n'ukuri. Iyo ubwenge bwawe bavuga ngo iyo ubwenge bwawe buyobowe n'umwuka w'Imana, bushingiye ku kuri, bushingiye ku itegeko rya rudasumbwa no ku itegeko ry'Imana, mu kudacumura no mu kwitwara ko iby'Imana yashinze, ugibwirizwa n'itegeko biratandukanye. Muri icyo gihe ikintu kwiba ni igiki, Imana ihorana nawe. Kristo Yesu yaravuze ngo Imana ni ukuri kandi ni umutima. Iyo umutima wawe ushingiye ku kuri, Pilato ngo yarabwiye Kristo amubaza ati ukuri ni iki? Ikiganiro cya Kristo na Pilato, ukuri ni iki? Iyo ubuzima bwawe, iyo ibyiyumviro byawe bishingiye ku kuri, bishingiye ku butungane, ugendana n'Imana, ukorana n'Imana. Kandi iyo ugendana n'Imana ugakorana n'Imana, aho igusanze hose ntishobora kugusiga uko yagusanze. Ubwiriza guhindura amateka. Iyo twumva ngo guhindurirwa amateka, mwumva ngo n'abakene, ngo n'aboro, ngo n'imfuvyi. Izaya yarasanzwe ari umuhanuzi. Uzosoma ubuhanuzi bwa Izaya mu kigabane cya 6. Amaze gusangwa ari umuhanuzi, Imana iramusanga. Umukerubini wenyine umwe agitera ngo mweranda mweranda mweranda, kuko mu ijuru nta zindi ndimi bavuga. Mweranda mweranda mweranda, mweranda mweranda mweranda, mweranda mwera. Akitera iyo ndirimbo, izangwagwa yubamye aravuga ngo mbonye Imana mfite iminwa yanduye. Afise iminwa icafuye kandi ari umuhanuzi, kandi ahanura ibintu bake. Bisigura ko Imana igeze ubwira ndagutegereza. Yobu Imana imaze kumuha uburenganzira bwo kuyiburanya. Yobu Imana ikamubaza ibibazo. Yobu hakuvuga ati biri bugende, ko yaravuze ngo
nzi yuko ushoboye byose atakintu na kimwe kikunanira kandi atagishobora kurogoya cyangwa guhindagura imigambi yawe. Bisigura yuko gusengesha umutima n'ubwenge nicyo kintu cya mbere cyiza cyo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Burya uwo mukristo yari yateguye umwanya wo gusenga. Burya uwo mukristo yari yahize umuhigo ati Uwiteka ndaza kugusenga, Mukama Yezu ndaza nanjye uje kunkora kuje kundaba ryiza. Niyo mpamvu yahawe ibimenyetso. Ibimenyetso yahawe, ikimenyetso cya mbere yahawe ni kugirana. Numva ndegerwa na misi dogerizo hama turiko turambaza Yezu atubishatse wonkitsa numva amosozi. Yatanguye kumva amosozi n'ibishobisho. Imana ubundi nifatira umwanzuro mu bishobisho byacu. Mugabo iyo ufite ibishobisho bishingiye ku kuri no kucimana ishaka kugukorera, bya bishobisho bikitandukanya n'icari. Ibishugira ibishobisho byo gusambana. Uri mu bishobisho byo kunezereza irari ry'umubiri wawe urenze itegeko ry'Imana. Ico gihe uhura n'inkoni y'Imana. Cyangwa ikabicecekera ikakureka ko imisi yose mu kubitika, mugabo ujya kubitika ko muba mwakubititse kuko isi yanyu y'umwuka ibibaye mu kavuyo. Ariko iyo ufite ibishobisho, nkunda kubaha akarorero, ukabona nk'umugabo wawe arenga ibigo cyangwa umugore wawe n'imborego, sibyo nibyo bintu bikunda kuba mu buzima bw'urugo. Ukumva ufise susi imuwe nzikintu uwo mukorera naco biganitse hoke. Mugabe ngo ni ngufi ku buryo bw'uko ashobora kubona kugira ngo yikosore. Burya Imana irazi kagusanga. Imana irazi kagusanga. Niyo mpamvu Imana idakorwa n'isoni zo kubwira umuntu ngo hana umwana wawe. Mumenyereze indero kandi ndero Kristo. Uko kurira rero ni ibishobisho. Ibishobisho bija guhabwa agaciro n'ibyakurikiye. Noneho hakurikiye no kudegerwa. Si kudegerwa gusa, ahubwo ikindi kintu cyari kugumije. Yindi mbaraga yari kugumije. Byari ngombwa ngo igirene. Igira ububasha buri hasi uganije n'ububasha buri gukorera mu mwuka wawe, uri gukorera mu buzima bwawe, uri gukorera mu bugingo bwawe. Burya ntiyabuze icyahungabanye mu buzima bwawe. Ndaje gatoya. Hakurikiye kudegerwa ngo ameze nk'uwutora utuguvu. Bwumvikana ko yatakaje inguvu. Hari ibintu bitugumya mu buzima, ugasanga wowe warikomereje mu mubabaro wawe, warikomereje mu gisuzuguro cyawe, warikomereje mu kwangirika kwawe, warikomereje mu bukene bwawe, warikomereje sibyo mu bugari. Urumva warikomereje mu bintu mugabo bitari iteka n'icubahiro bw'Imana mu mwana w'umuntu. Uko ubundi neza yose iba kuri twebwe kugira ngo tugaragare nk'abana b'Imana, ariko icubahiro kizamukire Uwiteka, sibyo? Nubu rero abantu wikomereje Imana yari yakoze imaze kuhakora hamera nka ya nkingi ya Samusoni. Ngo Samusoni Delila amaze kumuhenda, ibibero bya Delila bimaze kumuhenda akagwisa ari ku bibero bya Delila. Ubwe nico je nawe niko nabibonye, kandi hari abantu benshi muri ko muragwisa ari ku bibero bya Delila. Nuvuga Samusoni yasaga Imana ati amaso y'umubiri yamaze guhwera, muga amaso y'umuka yanje basi ntora n'ubugingo. Samusoni ngo agashatsi kamera nka kamera, kameze nka kamera, agira umusore ngo yaramureretse ati mfasha ungeze kuri iyo nkingi. Nuvuga ni cyagiye cyawe cyo kuba wewe nyene. Nukavuga ngo singuye gusaba ubufasha runaka, nukavuga ngo singuye guca bugufi ngo sabe imbabazi kunukunuko. Burya Samusoni yabayemo guca bugufi. Ngabwira umusore yaramureretse ati mfatikiza negera irya nkingi nifatikize ngo kuburyo harimo umutima wo guca bugufi. Icyo yari yasabye Imana nta kintu nakimusaba Imana kwiguhita guhaye preuve. Jamais nibiba. Nibiba iraguhana preuve muri wa mupfakazi w'Isarefati. Imana yamuhaye preuve kumaza tufitiki fite tuvuta unda amavuta n'ingeso n'imico n'ububasha bw'Imana muri twebwe. Agati sawa ndaguhindi preuve y'igiti gikitse, genda utire ibivomesho mu babanyi. Yijya mugore Obadiya kuvana gipfakara yaba yaciye abindaya gatangura gutwara abagabo b'ababanyi, agatangura guhora nyuragiranwa mu bantu nk'uko guhora sakuza avuga ngo umuganje baramuroze bagizene baramushuhuye. Mubaza ngo arikorerwa gutira ibivomesho, mugabe byaramworoheye. Imana ntishobora kuguha umugisha wayisabye itaguhaye preuve, itaguhaye igipimo, itaguhaye urugezo. Cyo gituma mukwiye guhora mugabye gusumba.
kandi mukwiye kuba abanyabwenge kuko Imana n'ubwenge kandi iyo yambaje irakwita bikaza wese muri wewe. Rero ngo amaze nk'utora utuguvu niki ni wa mwuka w'Imana yongeye gukorera sibyo muri bwa bubasha bwa bwahora muri we kuko hari ikintu kiriko kiradegera. Samusoni ryangingere yakiyamera nk'unyiganyiza nk'uko zari imbaraga z'Imana zongeye koza muri we kandi bwisha abantu benshi. Hanyuma ngo haza agatiro mbona urubeya byo babisigura iki. Urubeya niki kwanza byagiye gusozerwa n'urubeya. Hari ibintu byabaye burya urugendo rw'umukobwa rwo kwinjira mu rukundo ruhabwa agaciro n'umunsi w'ubukwe, ruhabwa agaciro n'umunsi w'ubugeni. Burya ibitekerezo byawe imyaka wamaze ku ntebe y'ishure bihabwa agaciro n'ubwenge ugize, kandi ubwenge ugira si kwiga ibyo si gukora ibyo wigiye, no ni ugutunganya ubuzima bwawe. Burya ku ishuri mwari mukwiye kuhiga ubwenge bwo kubaho gusumba kuhiga ubwenge bwo gukora ikintu runaka, kuko ushobora kuhiga ubwenge bwo gukora ikintu runaka ugaca usanga uri muri situation itazokwerekanya ikintu runaka wowe ukora, ugaca ugaragara nk'utigeze unyura ku ntebe y'ishure kandi wari umu intellectuel sibyo wabaye diplome nk'abandi. Ushobora kwiga gukora ikintu runaka, ubwenge bwo gukora ikintu runaka ugasanga ubuze terrain yo ku exploitira ko icyo kintu. Ngabo iyo wize ubwenge bwo kurondera ubuzima ugira iki? Ugira ubudahangarwa, ugira umugisha, ugira umugwiza, ugira izindi mbaraga, ugira ubundi bubasha. Byumvikane iki bakundwa mu Mukama, byumvikane iki bane b'Imana nzima sibyo udakinata. Buriya Umukama ari kumwe natwe. Iri jambo umuriro wigaze kuva mu kanwa ka Eliya uzi ufite ububasha bwo kwica. Wowe nawe ngo waciye ubona urubeya byo babisigura iki? Ndaje kukuganira gatoya. Imana yaje kunga isezerano nawe. Ni cyagiye reka mbigusigurira uko imbere ko ngujana muri Bibiliya. Iki ni cyagiye Imana uba uri kuyisaba urugo, ukaba uri nk'umukobwa ukaba uri kuyisaba urugo, uri kuyisaba urukundo, uri kuyisaba kwinjira mu rukundo. N'akarorero nanzi tujanisha n'iryawe. Imana igaca isanga hari ndasago baguciyeko, hari igitambo bagutambye igitambo, baravuze ngo ubu naca bari wazosigarana ubugumba wowe umuduhe gusa, urubyaro rwa gatatu rwacu ruzogirane kuko umuvumo ugera igihe. Ugaca usanga nyogosenga yagutwaye ikirere cy'ukurongoka, ugaca usanga uwagusambanije ubwa mbere yagutwaye ikirere cy'igikundiro. Imana igaca ivuga ati gusenga kwawe nakumvise, nuriye nkuyeho uruzitiro rwakuzitirira kwinjira mu masezerano yawe. Muri icyo gihe ntibisigura kuyinjiyemo, ariko uruzitiro rwari kukubuza kuyinjiramo ruravuyeho. Nicyo bisigura umuriro. Undi Mana n'umuriro utemutongora mugimigisha yidushiriyeho systematikema. Ntabwo Imana iri magique izifata utudumbidumbi, no. Yashizeho system, yashizeho uburyo bw'uko duhezagirwa. Yaravuze ati ntugire kuhabwa iki, ntutagire kuhabwa iki. Nibisigura yuko winjiye muri bimwe wasaba Imana. Nimba wayisabye urugo, nimba wayisabye urubyaro, nimba wayisabye igikundiro, nimba wayisabye akazi, nimba wayisabye ubutunzi, ndibisigura yuko wabyinjiyemo, ariko wakuwe kwikizira, wakuwe ko imaske yari kuriko, wakuwe ko urubibe, wakuwe ko barriere. Hari ubuzima bwacu tutinjiramo twarabugenewe gukora ama barriere akomoka ku byaha, guterekera imivumo, ukwatura kw'abatubaye imbere, abatubyaye, abatureze, abo twasangiye ubuzima, abo twakuranye, abo twagize. Naragiye ko umuntu wese n'umusazi akuvumye umuvumo uragufata. Akubwiye ngo uragafata cyo wimari yari umusazi, kandi wowe uvuye gusenga uragufata. Ugufata ryari? Ugufata kuko wasanze ari icyanzo cyo kugufata. Umuvumo ufite ema, ufite connection yitwa icyaha. Iyo uvuye gusenga ukaba uri mu ntege nkeya, uri mu cyaha, umuntu wese akuvumye umuvumo uragufata. Nibiraba ngo wapfa ko wamukoreye icyo kintu kimeta kuvumwa uragufata. Igituma umuvumo utagufata n'ubutungane n'ubweranda, ni kwitwararika itegeko n'ibwirizwa ry'Imana. Niyo mpamvu imivumo kenshi ikunda gufata abana b'abantu. N'imivugo mishingiye ku ruzererezi, ku ruhombo, ku mikoshi. Muzobwiweze si imivumo ishingiye ku guwera. Guwera ni uwundi muvumo uza kandi uzira mu isi y'umwuka. Kandi agenda ababwire ko Imana itaturemeye guwera.
yaturemeye gutaha igihe twagenewe kigeze. Mugabo natwe turi gutaha imbere, imisore iri gutaha mukavuga w'igihugu ciza kiraturorereye. Mujya kurima, mujya kubagara, mujya kuvomerera, mujya kugira iki? Mujya kugira iki? Mucitabe n'ingoga jewe sindimu. Sindimu Uwiteka ubyumve. Watugereye imyaka 120 uranwara akiri kare ngo bigende gute? Mfite imyaka 30 n'ingahe namaze ndimbura kimazi. Ubu ngubu ndavuga igihugu ciza kirandorere mu ijuru. Nagijuru n'igihururuke riza ahubwo nanjye iki gihugu canje cyo Burundi kibe ciza. Nasoni nimusengere mu ijwi ry'ubuhanuzi. Hari ibintu byinshi cyane byaduhumye amaso. Ubu niho ndabuhanuzi buri biragavuga ngo imitima y'aberanda yamiri mu bintu y'Imana. Ibyo nagenda abwira ko tubibamo n'igihe tutarahwera, kandi muzi ko ari by'abahwereye. Bahwereye ndababwira aho bari mu gituza kwa Burayi. Ngo abatazi ubwenge bagira ngo barapfuye ariko bibereye mu mahoro. Wowe wasize imfubyi wiyahurije icyo kwagwa ngo wibereye mu mahoro. Ndakubaje ngo wibereye mu mahoro. We akubiswe ubuhiri n'umugabo ubwana busigaye buragira mo ngo yibereye mu mahoro. Ubwo mwene mugomba gufata Imana nk'iryake. Muzabe Imana itora nk'abo banyamahoro ni baba maratiri b'urukundo, baba maratiri b'imbabazi, baba maratiri b'impuhwe, baba maratiri b'ibyishimo. Ibyo bintu byose murabizi. Iyo mvuze ngo maratiri b'ibyishimo muramuzi. Abamutamuzi muzomubaza ndabaganire kugira ngo ndeke kuvangatiranya ibintu. Muzamufata buri kintu kimwe cyose mugishira kwacu kuko ubuhanuzi buvuga ibintu. Nagira amabwira ko mufise amasezerano arenga 4,500. Mufise imigisha irenga 8,500. Ibyo bintu byose nani cya gatatu cyabyo muri ko murahurumbira no kumenya kubera iki hari akantu kakambigite babatereyemo kuni wigukaronka diplome ukabuja mu misa ku munsi w'Imana na rimwe mu misa mu gatatu. Ndababwiza ukuri simba yenda muri guhomba ibyishimo, muri guhomba ibyiza. Hari ubundi buzima Imana itanga kuri iyi si, hari ubundi munezero Imana itanga kuri iyi si, ariko indi cyubahiro, ariko indi gikundiro. Uyu mukristo yabaye mu gihe cy'ukunga isezerano rishasha n'Imana. Kumbura afise ibintu by'inzitane bya makarande, afite ibintu by'inzitane bibabaje cyangwa biteye ubwoba umutima wiwe, afite ibintu by'inzitane adasobanukiwe, gusa yumva ashaka ubutungane. Burya ibyo ni ibintu byabaye kuri Burayi. Burayi Imana imaze kumutora uhereye mu gitabo cy'Itanguriro mu gihome cya 12. Imana yamusabye ibintu bitatu imwemerera ibintu ndwi. Yamusabye kuva gusiga kugenda, kuva he mu nzu ya se, mu pagani bwa se, mu migigwa ya se, gusiga inzu ya se, gusiga umuryango wa se, gusiga imikorere uko babigenza, kuraguza gucura ibigirwamana, kujaye kujya Imana izomwereka aho hantu hari ibanga, ari ibanga. Buramugiye ategwa imbabazi nuko se aguye mu nzira kandi yamukurikiye bajyane, ariko akomeza kwibanga. Akomeje kwibanga ahura n'akajagari ka Loti n'abungere ba Loti. Bikakometse ku bungere ba Loti kubasuku ba Loti n'ibitungwa bya Loti. Burahima atanga inda ya bukuru arakomeza umuhamagaro. Imana iganira nawe yari yicecekeye mu gihe cy'intambara, igihe cy'intambara Imana nivuga. Imana ikiravuga ati ba mu gihe cyo kuba wewe. Burayimu Loti amaze kugenda amaze kumuha amahitamo Loti agatora mu bihugu mu byegereye Sodoma na bya Sodoma na Gomora. Ikintu cyawe ni giki Loti baramutera, Loti baramunyaga. Burayimu ahabwa amakuru, Burayimu ajya kumugwanirira. Burayimu agira ikigeragezo cy'abami babiri. Avuga ati mwebwe ntacyo mpuriye ko namwe. Burayimu ahabwa umwuka wo gusobanukirwa Melikisedeki umuhesha w'umugisha. Iki ni igihe cyawe cy'ukwemerwa.
ariko muri icyo gihe cy'ukwemerwa hari ikigozi, hari umutima w'urukundo, hari umutima w'impuhwe, hari umutima wo gutanga inda ya bukuru, sibyo? Umutima wo gukunda abandi, hari kwaguka mu mutima. Ibyo gase n'ibyabaye kuri Burahimu, muzosome neza urugendo rw'umuhere mu Itanguriro 12. Icyabaye ni igiki? Hariho rero n'umutima w'ubwenge. Yarahishuriwe ko umwami wa Gomora atacyo bahuriyeko, ahishurirwa ku mwami wa Yerusalemu, umwami wa mahoro Melikisedeki, ari we wo guhabwa 1/10 n'abamuha umugisha. Wabyumvise? Wakuwe ku ikirere kibi, mwana ibisigura ko winjiye mu gihe wasabye Imana. Genda ubanze wige kutaryajyanya Imana. Nimba usanzwe utayiryajyanya, ushingiye kuri rya migisha bakwaturako, uhamagara ubutware, ubushobozi n'ubudahangarwa bwawe, kandi uhamagare n'imigisha yawe. Iri jambo umuriro riza mu gihe Burahimu yariko yongera kunga isezerano n'Imana. Ngo ibyo biyenze ni bya bintu bidasobanutse bimwe byaguherekeza byagukurikira byo mu gisokuru cyawe, za mana zo hakurya. Bya bintu bakora igihe baraguze, igihe babandwa, igihe baterekera, igihe baguca indasago. Bya bintu witayemwo mu gihe wasambana, mu gihe wabesha, mu gihe waraguza, mu gihe wagira iki. Ngo ibyo biyeze umukama abonekera Aburahamu amushikiriza ijambo ati, ntutinye Aburahamu, jewe ndi inkinzo yawe, impera yawe izoba nini cyane. Somyira ijambo ryo mu gigabane cya 15 Itanguriro canke Amamuko guhera ku umurongo wa mbere. Wumve kuri umuntu udasanzwe wa mu Kristo. Kandi mwa ba Kristo mige gusenga no mu mutima, musengere mu mutima no mu bwenge. Mugire ibitekerezo bizima, mugire ubwenge n'umutagira ubwenge. Imana yavuga ngo nzobicecekera. Ngo Aburahamu amwishyura ati, mukama Mana, uzomike engi ata mwana mfise, kandi uzotorana urugo rwanje ni Eliyezeri w'i Damasi. Aburahamu amubwira ati, raba ntiwamaye kubyara, umuhungu yavukiye mu rugo rwanje niwe azotorana ibyanje. Murumva, Burahimu yari afise n'icyaha yakoze cyo kuryamana na Hagayi, ahawe amakuru nande, ahawe yohejwe nande na Sara. Hari igihe mushobora gusukwasukwa n'abo mufise ku icyizere, abo mukunda, abo mutinya, abo mwubaha, abo mwasangiye amakuru ukibaza ngo ni ngombwa Imana izobatabara ko babagiriye inama, kumbe babagiriye inama batandukanye nuko Imana ibatabara. Aburahamu yari amaze imyaka 13 ijambo ry'Imana ringumo muri we. Imana itavugana nawe, yarayihemukiye ntiyaza kuyisaba imbabazi, arahemukira aca yibera mu gituza cya Hagayi, yigomirayo nabwo na Sara wa mukecuru. Imana yamuhara mwicecekera. Imana avuga ati, Burahimu ntiyamusize i Mesopotamiya, namuhamagaye ari umwe, azana umukecuru wiwe, azana amatungo yiwe, azana se we ndamwica. Burahimu akomeza abana nanje, azana Loti, Loti amuteza akajagari. Burahimu atanga inda y'abukuru, baratandukana. Burahimu nongera kumuvugisha, ndamuhesha umugisha, aronka Melikisedeki. None arampemukiye nk'uku, aciye yigumira nanagarutse ku ndawe. Imana iricecekera, mugakora rwa rukundo zamuwe, bwa budahangarwa bwayo bushingiye ku rukundo n'ikigongo dufitiye. Yongera kuza kurondera Burahimu ngo yonge isezerano nayo. Burya Imana yongeye kuza kukurondera, Imana yongeye kuza kuguhiga, twese yongerize duhiga. Hari igihe murabona abantu babiri bashwanye, iyo wamaze gusobanukirwa burya ikizokuranga kuri intungane, ugasobanukirwa yuko ari intege nkari iki kugira ngo ushobore gushwana na mugenzi wawe, ntuzovuga ngo yoba ngaye ngo yoba asuzuguye. Uzogenda umusaba imbabazi kugira ngo mwiyunge. Imana siyo yari yadekonye, siyo yari yataye Burahimu, ni Burahimu yari yataye Imana. Muga Imana yongeye kuzira mutora imwungisha irindi sezerano. Ndaje mbabwire kugira ngo iryo sezerano rikonde. Burahimu atanguye kuvuga ati, buriya Mana nyagora ku ngoma, kagahungu kavukira iwanje. Urumva kavukiye mu buraya bwiwe, kavukira mu kuja kuryamana n'incoreke, sibyo? Kavukira mu ntege nke ziwe kuko yasunitswe na Sara, yongera aragenda kandi ari umuntu w'umugabo. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ko abagabo bategeko n'abagore baba bavuga uburepfe mu isi y'umukasi bwiza. Nimuci inama mwese muganire mbwira icyo muhurije ko muguwinda umwanzuro ingingo n'umugabo. Ngo umukama arahetse aramubwira ati, uwo si wazotorana ibyawe, ariko uzova mu bura bwawe ni wazotorana ibyawe. Hanyuma mujana hanze. Urumva nk'ubushaka ubura umukobwa uri kusaba urugo, Imana ikakubwira ati, uwo si wa mugabo wawe, nawe umaze kumutamwa amarangamutima yawe yose, ugiye gutunura, ugiye kumeneka. Nutemera ngo ubukombe bw'Imana bari bwo bubako, uzokwiyumvira ko yarabaze gusesa. No kuvuga iki? Ntabwo ari iterabwoba, mugabo mwige ko niyo mwinjiye mu rukundo, niko nasanze rufite imbaraga zidasanzwe. Niyo mwinjiye mu rukundo, ndasabye mugende buke buke kugira ngo nimwavayo ntibe maramara, ntimutetegwe.
nimuveyo bukwi na bukwi nimuveyo nk'imbwa itewe ikinonko yari kigira irya furambi mu busizi. Umugama araheza ati hanyuma amujana hanze amubwira ati itegereza ijuru uheze uharure zirya nyenyeri niba ushobora kuziharura. Amubwira ati urubyaro rwawe umviriza ngo ndabisomye nabi ngo hanyuma amujana hanze iyo n'Imana ijanye hanze Burahimu amubwira ati itegereza ijuru uheze uharure zirya nyenyeri niba ushobora kuziharura niba bishobora bikore. Amubwira ati urubyaro rwawe ruzongana gutyo. Aburahamu yemera umukama nawe aca muharura mu ntungane. Iki ni igihe cyo kwemera Imana, Imana ikakwemeza. Rwongera amubwira ati ni jewe umukama nagukuye muri Uriya Bakadeshemu, izindi biya ni Uriya Bakaldayo, ndaguhe iki gihugu ugitorane. Avuga ati mukama Mana none nzomenyeshwa n'iki ko nzogitorana? Urumva ko cari igihe cawe cyo kuganira n'Imana. Abwira ati genda unzanire ishashi y'inka. Wumvirize wa muriro ni imyaka 3, ishashi y'impene y'imyaka 3, imfizi y'intama y'imyaka 3, intunguru imwe n'umuswi w'inuma. Amuzanira iryo ryose abihimburamo 2, igihimba cyose agitumberanya n'ikindi, ariko inyoni ntiyazihimbura. Ibisiga bishungurukira kuri iyo migimba, ariko Aburahamu arabyirukana kubera ko inyoni atazihimbura. Nuko inyoni ni bundi muri Isirayeli umuntu w'umukene kugira ngo ashobore kwemerwa yabuze icyo atamba bijya by'ibikiniki ngo yaca azana inyoni. Niko Imana yaturemeye ngo kiduhimbure, ngo kiducacurire. Burya inyoni muzorabe iguma ikugendera harimbura ibiri kirazana ku buzima bwawe. Ngo ibisiga bishunguruke. Murumva muga ko habayemo intege nkeya. Izuba ariko rirarenga Aburahamu agwa igihumura agira ubwoba bwinshi atewe n'umwijima w'umuzimizi. Imana yari ibabaje n'ubwene yasinziriye. Aka kana abakristo benshi ntibakazi kandi kazana umuvumo muremure cyane. Webwira ukugene perezida yo kubwira ngo saa 10 nzoba ndi wawe, amasaha 9 ugasinzira ukiturira kwingira perezida. Kiretse ari we usanzwe musangira. Raba rero Imana yahaye gahunda urayimukwiza isanga yasinziriye. Ibyije gutora isanga byagiwe ko n'ibisiga n'ibiki. Zuba ariko rirarenga Aburahamu agwa igihumura agira ubwoba bwinshi atewe n'umwijima w'umuzimizi. Abwira Aburahamu ati menya neza ko abagukomoka ko bazoba bakavantara mu gihugu kitari icabo, bazohabera baja abaho babicishe umuruho mu myaka 100, ariko nzocira urubanza igihugu bazobera baja. Iyo biheze bazovanayo amatungo menshi, nawe uzohambya abasokuru ba mu mahoro kandi uzofubwa mu busaza buzira umuruho. Abana n'abuzukuruza nibo bazogaruka ngaha, kuko icyaha cy'umwe muri kitazoba kibimonogoza. Ndaje tuganire gatoyi ngaho. 17 izuba rimaze kurenga umaze guhwibira azabona itanure rifumba umwotsi n'igishira cy'urubeya biciye hagati ya nyabihimba by'inyama. Kuri uyu munsi umukama yunga isezerano na Aburahamu avuga ati iki gihugu ndagihaye urubyaro rwawe kuva ku ruzi rwa Misiri gushika ku ruzi runini ariko Efurata, hamwe n'umukayini, umukenezi, umukadimoni, umuheti, umuperesi, abarefa, umwemori, umukanahani, umugirugashi n'umuyebuzi. Ndavuga ni igihe cy'uko Imana ikunyaga mu maboko y'umwasi wawe. Ni igihe cy'uko Imana yunga isezerano rishasha n'ubuzima bwawe. Ni igihe cy'uko Imana igukura kwigisuzuguriro. Ni igihe cy'uko Imana yemera ishikanwa ryawe. Ariko wumve ko Burahimu yakuye umuvumo kuba mukomoka ko kubera ko yasinziriye, kubera ko yagoswe. Nawe rero ureke gutwarwa n'imbaraga z'imyuka mibi, ureke kwiheba, ureke kwihebura. Imana iki ni igihe cyo kugaruka ikakugira imbabazi, harimo imbabazi kwa Burahimu, kandi ikaguha umugisha uri hejuru y'iyindi migisha yose. Muti rero byogenda gute ku mukristo w'umunsi? Ubundi Zaburi 109 iravuga, Zaburi kandi ya Dawudi buriya, w'intungane yitwara ku Mana, ngwino wereke Imana ibyawe byose.
abakwasi bakundi bayereke iki kintu gishobora gushikira nk'ubu ugasanga ni nk'umuntu ashaka kwirekonsiliya na runaka ashaka kugira ikintu na runaka mugabo yarabuze amahoro yarabuze igikundiro ku bantu runaka mva ingene bibiri ivuga ngo mana wewe shimagiza ntugume wihoreye nkako umuntu wawumubisha be n'umuntu wawumubeshi yugurutse ngo intuke tuvugana bambesha amajambo y'urwango niyo bansigariza bakandwanya atamva urumva ko ari umuntu agirirwa nabi na mugenzi we kandi atabona impamvu ndabakunda yamara bo bakangwanya ariko jewe nkaguma nsenga bandemeka ikibi mu kibanza cicitse urukundo rwanje bakarutura urwango sibyo nukuvuga ko cyagiye ugira ineza ukitugwa inabi cyagiye ukunda ukanwa cyagiye uvuga ukuri ukakigwa nk'umubeshi nicyo gihe imana ishaka kunga isezerano rindi nawe kuko ibibona igihishije muri ubwo buzima ubayemo ibibona igihishije muri ubwo buzima urimo muri iki gihe rero aho gusenga usaba ibihano kuri uwo muntu ahubwo ni gusenga wiyunga n'Imana kugira ngo iguhindurire amateka nuko bakundwa b'umukama ubu ni uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe sengesha umutima n'ubwenge Imana niyo bwenge umutima birasigura ukuri Imana n'ukuri kandi ni umutima kumvikana yuko iyo ufise Imana uwo muntu w'intungane none rero mu izina rya Yesu Kristo mwese nimwiga gusengesha umutima n'ubwenge muzohabwa umugisha umugwiza igishimo n'ibyiringiro kandi muzokugwa kw'ikirere cy'igisuzuguriro mwinjiye mu kirere cyiza cy'ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo amen dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe gerana niryubawe rwose mu buzima bwacu kandi ubwami bwawe nibuze bukwire muri twebwe mukama ibyo ushaka nibibe muri twebwe mukama tugirire ikigongwe nk'uko na twebwe tukigirira abatugiriye nabi mukama duhe ibyo kurya bidukwiye umunsi turekurira ibicumuro byacu kandi uturinde akabi n'akabi turitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo turambaje ububasha bwo mu ijuru ngo butubeko turakanye impanuka z'ubwoko bwose turuguruje ikirere cy'ukwemerwa n'ubwami bw'ijuru muri twe urakoze kuduha umutima w'umwanda gwagumane natwe komeza utwubake komeza utunagure komeza udusanasane komeza utubohore komeza uturinde kubabara kandi ukomeze utwugure icyo kirere cy'ubudahangarwa kugira ngo muri wewe abariho tugaragarira ko dusenga mu kuri no mu mutima kandi mukama waratwemeye ko tutakujyajyanije tutaziterana n'amako turakwisabiye udutabare kandi udutetire mu makuba y'ubwoko bwose twasimanuka n'ubundi bwoko bwose bw'ibyago ahubwo twihuje n'ubwami bw'ijuru kugira ngo ubudahangarwa igikundiro ibyiza n'ibyizigiro byose bibe mu marangamutima yacu tugaragare nk'ubwoko bw'Imana bwizewe amen 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 naragenze ndaruha kandi ndatunura iyo nebotse byago byaho ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo yo kuva twishimire twese